Да ҳаматон салом алейкум бачаҳои азиз, шумо дар YouTube канали Сомонавтои Номи Фазлинай. Мо одаморо айбишат кардагием ки то соли 90 мо 1 миллион 10 миллион мекунем. Насиб бошад дар гапи гуфтагимо местем. Бачаҳои азиз, якним моҳ пеш мо рафтам Москва, Москва харидам Kia Optima дар 1 миллион 20 ҳазор. Соҳибаш бародари тоҷик будак, мошин бадай таксияй пешаш и қаак задагӣ будак. Мошина гуфтак 1 миллион 300, мо мошина арзон кардем, барои ки мошини бадай таксира фухтан қин мешава, баъд пробеги мошини слишком калон будак. Мошина харидем, овардем шаҳр дар Екатеринбург, мошина соз кардем товарный вид, мошина бурдем додем дар автосалон, мошина дамо фурӯхтак. 3 рӯз пеш мошина фурӯхтем дар 1 миллион 600 ҳазор. Бачаҳои азиз, дар ин видео мо старатсия мекунем ки таги 1 миллион рубле кор кунем, барои ки мо одаморо айбишат кардагием ки 1 миллион мо мекунем 10 миллион, ҳоли мо примерно таги 2 миллион кор накардем, барои мо полный газ. Дар ин видео мо мехарем 3-4 машин. Мошиное ки мо мехарем, мепартоем дар телеграм канали Сомонавто. Бародари ки моро тамошо мекунад, поддержка мекунад дар Россия, любой та шумо метавонед мошина омада ба нархи арзонтар метиҳед. Агар именно бародари мо биёяд, мошина арзонтар карда метиҳем. Агар дар телеграм ягон кас нахарид, баъд мошина мо мепартоем дар Авито. Яким чӣ кор мекунем? ҳозир мо яким тамошо мекунем чӣ мо Kia Optima харидам, овардем, кардем товарный вид фурӯхтем. Баъд Kia Optima мерем 2-3 мошини дигар мехарем, дар ягон та шумо насиб боша мефурӯшем. Ай шумо як хоҳиш поддержка, лайк, комментария барои моро мотивация шавад ки бачаҳои азиз, бародари мо бисёртар видео моро тамошо кунанд и ҳар яктай ҳаваё пулкоркина сар кунанд. Гапа бисёр намекунем, рафтем мошин харид. Ассалому алейкум бачаҳои азиз, мо омадем аз шаҳри Екатеринбург мошин харид, шаҳри Москва. Ина ин мошина мо харидем Kia Optima 2019 сол. Мошин состояние мошини аҷоиботай. Нёк бачаҳои 2019 сол нархи мошин 1 миллион 20 ҳазор. Барои чи 1 миллион 20 ҳазор? Ну мо қади соҳибаш савдо кардем, соҳибаш гуфт 1 миллион 400 ҳазор. Мо примерно 4 соат қади соҳибаш истода савдо кардем. Мошина харидем дар 1 миллион 20 ҳазор. Ай мошин чи? Капоти мошин задагиай, бампер задагиай, зазор шадисте? Зазораш калонай. Ягон элементи мошин крашени нест, бачаҳои азиз. Дар инҷа видео кардан мумкин нест, барои қасаросима видео мекунем ки барои ки мо дар пеши гостинисаем. Дар этари гостинисо видео кардан мумкин нест, бачаҳои азиз. Одамо паҷои мебиёянд қати ягон хешта ораш қати як духтаро штои мошина вая мо палем накунем, ҳозир дарахӯй мекунем. Короче, чӣ кор мекунем мо ин мошина бачаҳо? Optima барои фурӯшияй, барои мора ин мошин дар кор нест. Мошина ҳозир мо ҳай карда мебарем Екатеринбург. Дар Екатеринбург бурда капотша краска мекунем, бамперша краска мекунем, бампери пиша краска мекунем, полностью мошина полировка мекунем, химчистка мекунем, барои ки салони мошина ёкне. Ну соҳибаш дар такси кор кардагиай, ин қаак чирк штагиристи. Ай чирка как обычно ялтас мезана, буй салон, буй таксисто чихла, имун такси дар мошин гарда чихла, буй такси мекуна. Но дар такси бисёр нагаша, хелаш дар стройка кор мекуна. Мега кайф аз ин рӯзое ки бекор мештам, такси мезадам. Ина мошини мо. Агар хушунго кунӣ. Вай бадо, пеши мошин задагиай, ҳозир дар шумо нишон метӣ. Пеши мошин задагиай. Соҳибаш соз кардай, дар ҷое ки соз кардай, просто ужасный мошина соз кардаги ёкеда. Десте. Бампер дигар рангай, бампери китайский. Фара санг задагиай, ҷара бинед зазор чӣ қадар, десте. Дар зазор дасти одам медроя. Знак надора. Болтош занг задагиай. Бамперша краска кардан курай, и решёткаша май дига сара кардан дар курай. Ша мекунем ҳозир. Ланҷронош ҳамаш созай, ланҷроноша дидам. Инами крылоша бинед, заводское крыло, не крашили, немша краска мекунем, фарша бурда паят мекунем, телевизорша соз мекунем, зазор колнераи қаак назад кардан дар курай. Боз дика дистай. И саморезора мегирем, мепартоем. А так защита надора, защиташа мечаспонем. Ну мошинча созай. Мешава. Та фикрам то Екатеринбурга барем, минимум ҳай мошини мо як 300 ҳазор кор мекунем бачаҳои азиз. Рафтан омадан қати билет, барои ки мошин 1 миллион 20 ҳазор плюс 80 ҳазор гостиница, хӯрдан, гаштан дар Москва, ҳама ира мо ҳисоб мекунем. Баъд чиста фоидаша. Та фикрам як то 300 ҳазор мо кор мекунем бачаҳои азиз. Ну гапа бисёр намекунем. Имрӯз гостиницаи мо тамом шудак, мо мерем Екатеринбург. Бо дар Екатеринбург рафта расем, бо дар шумо мошина нишон метем. Дар инҷа мо кам видео мекунем, вақти соз карданша, полировкаша, химчисткаша бо дар шумо нишон метем. Я буро ай пешиш нишон метем. Я мошин Kia Optima 2019 сол, нархи мошин 1 миллион 20 ҳазор. Багажам задагиай,
ира краска мекунем минимум шпаклевка ки чтобы ҳамаи мошин краска кардагӣ нашава. Нигоҳ кунем. Крашени дута бампера передний капота тамом. Ҳа Москва. Всё, имрӯз рӯзи мо тамом шудак. Мошина даровардем сервис бачаҳо. Ака ремонти мошин сар мешава. Ака биё ку я боид гатра нишон тем хай. Нигоҳ бачаҳо азиз. Мошинаи худмонро медорем без очередь, барои ки мо вақти ижзат кардан надорем. Мо вақт надорем ки мошинаи мардума кунем. Бояд мошинаи худмонро кунем ки чӣ хеле ки мо гуфтам то соли нав бояд мо кор кунем 10 миллион рублӣ. 10 миллион ба даҳан осон дай. А кор кардан реально қиин дай. Чикор мекунем? Я бояд га багажа краска мекунем. Десте. Багажа накунем мегум. Ака ки чтобы крашени нашава. Багаж бештар қи. Бампер пиша па краска мекунем ака. Баъд боша ака не капотча мо фикр кардаги будем ки краска мекунем ака. Краска накунем ака. Я пайровка кунем. Нигоҳ ака чикор мекунем? Пага мешӯемеш, тозаш мекунем. Агар чиркш бисёр боша, мусориш бисёр боша, краска мекунем. Агар пайровка кади брава, просто пайровка мекунем. Бампери пеша па краска мекунем. Дута фарша пайровка мекунем. Инаи дрынаи ку ака чӣ хеле ки мо нишон дай будем, уна дрын. Дрына краска мекунем, зазороша мемонем тамом ака. Уҷаша просто вақте краска зиёдӣ мекунем ку ака, мечакурем краскара. Д бампер краска мекунем. Капот пайровка мекунем. И зазороша мемонем ака. Зазороша я боид гада бача нишон тим уже чандин бор нишон додагим да бачу намезанем. Деси бача чӣ хеле зазор даётон бигире хушро, баъд зазора мондам бор нишон метиб. Пага сараш мекунем ака, насиб боша. Всё бача ко аз мошина даровардем сервис без очередь. Барои ки мо вақти ижзат кардан надорем. Мошина пагаи дига краска мекунанд. Химчиска мекунем. И да фурӯшӣ мемонем. Насиб боша дар миёни 10-15 рӯз мошина мефурӯшем. Барои ижзат карда бисте. ҳозир мо мерем дигар мошина мехарем. Дигар мошина баъдои 2-3 минут да шумо нишон медиҳем. 2-3 минут пас. Барои азиз пока мо дар Москва будем, Макс мошина бурда шуштай, химчиска кадай, полировка кадай. Ай моторш масла мечакид, моторш асос кадай. Подушкоша удалит кадай. Ну, ами полный тайёр карда мошина. Полностью мошина тайёр кардагиай. Зазорои пеша падганят кадай, озаш меёнем. Диди? Зазорош 100% неҷа дама махқул нестай, нехи бояд бистай. Макс? Чӣ гуфти Макс? Амада, салом алейкум. Салом алейкум. Гап заку батан чӣ кади вақте мо дар Москва будем? Химчиска кадем. Легкий полировка кузова. Перед продажной подготовкой. Продажная подготовка. Капот откроем, сейчас посмотрим. Жарам шуштем. Ну, салон же ничего дади? Не, салон же. Почему? Багажный пакет. Салон что за? Инешам алиш мекунем. Михи мумкин аст фрухтан. Макс фақат адреналин мехӯра. تو کارم نمیکنی و پول بتانه که ادرنالین خری بعد ما ایگجا 10 миллион میکنیم قطعیت یا تا ادرنالین 150 сум است. Чисто, аккуратно, все приятно. Бачайна. И это перед продажной подготовкой мега. Обязательно адам будет машина тайёр кунад. Сад фойза Макс. Кузов, салон чисто. Ҳозир чиқор мекунем батан? Гап заку. Ҳозир мерем. Я ҷуда мемонем, хушрӯ сурат мегирем машина. Мепартоем на продажа. Всё. Я миллион. То хеле видеоро мефурӯшем. О, обязательно. Обязательно. Шед батанҷон, ҳозир и дафъа вақте мо переключат мекунем ку видеоя да дасти пул боша. Фаҳмидӣ? Дара пуш. Ина омадем автосалон. Kia Optima-ро фурӯхтем дар автосалон. Занг зада гуфт биё пултона бигире ҳисоб карда. Ина паспорт, ҳозир медурем пула мегирем. Баъд дар охири видео мегем ки мо чанд сум кор кардем ай Kia Optima. Рафтем? Это сет. 1 миллион. Выходит, га? Наличка дадим. Tamam. Ладно, спасибо. Спасибо. Ну что ж, ҳаматонро раҳмат ки видеои Фазлина тамошо карде. Аки очрати ма чӣ хеле ки шумо медонед, Фазлин рафтак Москва, ай Москва Kia Optima харида. Kia Optima таксиш не. Бурдак дар автосалон мондак, худаш рафт Дубай дамгирӣ. Ай Дубай омадак, автосалон мошинша уже фурӯхтак, пайрод кардак, биё пулша бигӣ, рафт пулша гирифт. Ака очрати мин ай мошин харид. чӣ хеле ки шумо медонед, мо телеграм канал дорем, Фазлин постоянно мошин мепартояд.
мошин паштак дар телеграм канал ягонтааш мо рафта нахаридем мошина. Мы вақте дромадим телеграм канал 2000 просмотр доштак ҳамин мошин объявление. Мы занг задам, гуфт бисёр занг задан, но ҳеч ка наомада харидани. Ман гуфтам ман миём, шав омадам, мошина дидам. Ина марҳамат мошин. Ну что ж, бачако, шумо мошина диде, ака камтара информация метиҳам да шумо. Мошина соҳибаш да чиво одами честния, ҳамаи чира наистагия да дафтараш. Кай алиш кардагия, чанд сумай, пробегиш чанд буд. Ина биёед, да шумо нишон метиҳем. Чекоша даже сохранить кардагия, полная информация. Не нигоҳ кунем. Сар мекунем. Январи 2021 пробеги мошин буд 97000, замена масла в двигателе, фильтр и так далее, ремонт генератора, ҳамаша наистагия да чандум пробег, соли чанд, рӯзуш, числош, иҷода бо нархоша наистагия. Иҷода бо чек сохранить кардагия ки, чтобы мақсад шумо бидонед ки мошина чиша, кай алиш кардагия. И чекоша, полный про чекоша. Мы да одамо чӣ гуфтанем. Ай ҳама зурку, ҳозир мегем ки дурӯғ намегем, ростша мегем. 90% мошин бизнес бояд дурӯғ мегӯянд бисёриёш. 99%. Ҳама фреб мекунад. Фреб мекунад. Нёгли, агар ту ай перекуп хари, перекуп нехла ки дафтарча надора. Перекуп намедона кай маслаша ҳалиш кардагия, кай хадовой кардагия. Вақте ай собственник мехари, полный документ метия, 4 та баллони дига метия, маслаша, хадовойша, гарантия. Бара ҳама мегӯям ки ай перекуп мошин хариданда осторожно шави, эҳтиёт шави. Мошиное ки мефурӯшанд дар мошинбозори Тоҷикистон, ягон тайва ихла ки дафтарча надора. Ягон чи намедона ки пробегиш чанда, моториш задир дора, не масла мехране, вале просто кадагия товарный вид хушрӯ кадагия дар шумо фурӯхтеста. Инам хагап гуфтанем ки ҳар як видеое ки мо мекунем, мо одаморо мегӯем ки дар мошинхарӣ эҳтиёт шаванд максимум, ки чтобы бисёр агар шумо мошина нигоҳ накарда, тамошо накарда харӣ, просто пулои шумо да ов меравад. Макс, чӣ хел савдо кардӣ? Чӣ хел хариди? И мошин барои подписчиков пафта будам. Худо бигирад, нав аҳамиятш додам ки нигоҳ мошин барои подписчиков да, но подписчикот успеҳ накардан. Вақте дар телеграм мепартои, одамо да фикр мезананд ки стоит ай харидан, не стоит ай. Ну раз пробегиш камай ду хозяйнай, ту бояд обязательно биёи мошина бихари. Барои чӣ ай собственник харидан зура ҳозир дар шумо Фазлин гуфтак, мо омадам нархи мошин 530000 будак. Ҳозир акошка меброяд бине. 530000 буд, дар телефон гуфт 480. Ма гуфтум хорошо, омадам пешаш, мошина дидам, тай капотша дидам, ударша дидам, видеои ударша дидам, чӣ хел задагия ҳамаш ҳастай. То соати 1 шава дар ҳамиҷа будам. Қатиш торговаться кардем. Баъд омадан 420 буд нархаш. Гуфт бо 420 да метем, гуфтум не намехарам. Охир мо омадем дар 400000. Дар 400000 ман ҳамин мошина харидам. Бо плюс 4 баллони зимниша қатиш додак. Ну, ланҷиронаш каҷая, Макс? Ё, барои ҳамон ланҷиронаш арзон кардам. Мақсад мешид ман бигӯм ки дар телефон 400 000, ӯ гуфта ки 480, аю кам наметем. Ман гуфтум хорошо, омадам, бо ёфтам причина. Бе причина мошина нархша арзон карда намешавад ҳеҷ вақт. Одамое ки даст хардагия медонад чӣ хел бачаҳо мошина арзон кунад ки ланҷирони мошин бояд рост боша бачаҳо. Ланҷирон каҷай, крылоша в цвет мезанем. Агар ягон кас хара, мо ёрдам мекунем, ё ки агар нахаранд, мо хидмат мекунем бачаҳо. Крылоша в цвет мезанем, капот в цвет, бампер в цвет, фарша мехарем, ланҷиронша рост мекунем и параша мекунем. Генератора ременш пайдагия, генератора ременш алиш мекунем, подушкоша сахт мекунем, мошин мешавад полностью на ходу. Ҳозир мекунем дар бояд салонаш. Боя биргавиш куда, Макс? Салонаш, Макс? Давай как дар бораи салонаш бигӯ информация. Салонаш чӣ хеле? Салони мошин не протертая,
Маълуме, ки бале такси нест, но пробег все равно как бисёр, 150 тысяч, это так-то не такой маленький. 150 барои ин машина и уха бисёр нест. Ин машина 400-500 мегардан спокойно. Машин такси нест, аз собственника маълуме, ки мақсад, ну салон ухош не. Садби агар машин бадай такси боша, куй неҷо каленкаи одам кусада, ҳама ҷора метроша, рула ай қапида наку, ҳамаш рангош мерава ина ёра. Макс даёд аст да Турция пробеги машин чам дак? Я бор бугу Макс. 1 миллион. 1 миллион. 1 миллион пробег дошта Hyundai Solaris буда. 1 миллион пробег дошта. Ну ози ту гуфтаги буди ки пешай видео я машина фарзин да хидмонам. Ҳама машина та да хидмони баъд чӣ мефурхтаги бошем? Ёк машини зурай пробегиш камай мефура да хидмони, но мо абишат кадагем, мо ин машина мефурӯшем. Бо и хайдига информация. Ҳозир мерем, я машини дига мехарем. Башам зурай. Logan 80000 пробег дора, як хазайна уж. Солш чандаве? 2017. 17-18 примерно. Баро ки кузфой навар ва ёки кузфой навай. Ами кузфой последняя. Пробегиш кам. Ваям задаги чапаштаги чокиге. Ваям задаги ё. Савдо кадохин максимум пробег. Соибуш, я занакай монахиня. Монахиня. Церковь кор мекунам. Да церковь. Да церковь кор мекунам. Чхе твоя ёфти. Мошина шавда задаги, оли пеши мошин брем, ман дашмо мефамонам ки чихели ситуация шидак, чихе авария кадак мошина. Ин мошина видеош аста чихе чапашта вай задаги нишона мошина видеош ҳаста чихе задаги мошина. Ҳозир мемонемш, мо тамошо кунем. Ҳозир мемонем. Намшо чихе мекунем? Биё багажша мебинем. Баъд эвакуатор фарёд мекунӣ, эвакуатор бара чихе бурдани эвакуатор нишона медиҳем, сразу дар пеши у мошин пайдо мешавад. Багажшо хабарта. дар бораи запчастош мо одамон фаҳмондагием бачаҳо вақти мошинтон задӣ ҳамаша ҷамъ кунед. Решотка дисти ягон болтош дар кор мешавад, оно туманка дар кор мешавад. Туманкара инаи фишкаша намефурӯшанд бисёр ҷода. Магаран авторазбор да бикӯе барои ҳамон, ну цели туманка гирифти зади да ҷош. Тамом. Аккумуляториш соз, аккумулятори заводской, прикинь. Бачаҳо нигоҳ оригинальный аккумулятори. Hyundai настаги. Даҷа номрошо нишон наметиҳем, блокировка мекунем. И генераторш кандаги. Ну, самое главное, машина дата махкулай, дамна машина махкулай. Как обычно. Даскати махкам мекуни и сразу до пеши машины навито пайдо мешем, а? Рафтем. Рафтем. Ну что ж, бачако, и сея машини моай, Renault Logan 2017, один хозяин, 80000 пробег дора, машина нархш бит 400000, омадем, плюс 80000 да запчаст харидаги ҳисоби машин. мо савдо кардем дар 350000 обши харидем қати запчастош. Гапа бисёр намекунем, якам машина нишон метиҳем, ба гап мезанем. Рафтем. Ина машини мо Logan. Ин машина задагиай дар байни дарахтҳо рафта задагиай. Соҳиби ин машин я занак будак. Монахиня. Дар монастир кор мекунад. Мо ҳозир пеши монастир омадагием. Нехе бачако машина задагиай бинӣ. Дароша, се дарша, капоча, крыло, фар, бампер, ҳама чиша харидагиян уже. Запчастош тайёрай, просто гирифта краска кардан дар курай. Соҳибаш дар монастир кор мекунад занак. Ай кор мебурояд, ба ҳамин раҳ мерава. Шавда, борон сахт буда. Мега ай раҳ биромадам, рафтам, задам. Ай капоч бачо. Ёкни. Радиатор шикастагиай. Машина находуа, полностью находуа, гарма, мо заводи кардем озӣ. Телевизорша айхча соз мекунем, фаро алиш мешаванд, ё ҳамаш алиш мешаванд. Реально види страшняй, капот алиш мешаванд. Пробеги машин чиз дурай ки пробегш 80000 ай, 80000 барои Ренора и просто копейка бачо. Агар шумо даётон боша, вақтҳои пеш Ренора да такси дават мекарданд.
Любой вақте ки мошине ки дар такси кор мекунад, значит вай мошин надёжнее. И клоша хайдагиай, баковой онаша хайдагиай, дарша хайдагиай, и дарша хайдагиай, и клоша соз мекунем. Салонш слишком джазири бадай намедунам мизанак чихе ин мошина хай мекунагиай. Салон просто ужасный чирка бачоки, ужасный салонш. Чирка Макс. Ина бурда обязательно химическая мекунем, мойка мекунем, ки ин хей фрухта намешава. Мози примерно як 30 километр дурем аз ҷои сервис бачо. Ҳозир агар ои мошин наҷӯша, ососта мошина ҳай кардем мебарем сервис, запчастошам мебарем сервис и дар пеши сервис бо қади шумо мо гап мезанем. Но переключаться накунед, видеоро то тамошо кунед ки дар охири ин видео шумо мефаҳмед ки чанд сум пул мо кор кардем дар як серия бачо. Бачо азиз, запчастора гирифта омадем, берун борони сахт буда газел заказ кардем, доставкаи мо 2000 штук. Ҳозир мо дар шумо нишон медиҳем ки соҳиби мошин чӣ хардагиай. Передний бампери мошин хардагиай, бампер дора. Передний телевизор, я хело телевизор мега, я хело рамка радиатора мега, рамка радиатор. Ҳама запчасто китайская, ами то набори. Капоти мошинам дубликатай. Хуиш намекунем, бачо баъд маҳкам карданаш проблема е. Капот, бампер, радиатор, фар. Фари мошинам хардагиан, и фарам китайская бачо. Зато арзона, китайский, зато арзон. Дари мошин, дари пеш хардагиан, дари пишти мошина хардагиан, дута дар уже ҳаста. Ҳами мошина почти ҳама запчастош хардагиан. Я будга дар герметикош нишон дем бачаҳо, дари китайский айбиш чия десте. Герметикош ҳамаш қаҷалай, вақте аиҷа ов медроя ку дарои шумо со временем меписа. Барои аввай одамо запчастои китайскиро намехарад. Дальше мепием. Фари пиштиш. Фари пишам хайдагия бачо. И упараша, вот я и параша чоп хайдагия. Дута фар хайдагиам, ине хеместа бачо. Не, а упара. Дута фар хайдагиам, бампери пишам шикастагия, бампери пиша соҳибиш нахайда и бампера худмо мехарем мечаспоем бачо. Бампера ҷашам шикастагия нигоҳ кунед. Обязательно бампера нав мекунем. Дари пеш бачо, пештар биё ки маълум шава Макс. Дари пешам хардагия бачо, парогша хича соз мекунем, парогш каҷалай. Десте парога хича соз мекунем. И дарша алиш мекунем. И крыло. Крылои мошинам хардагия нигоҳ кунед. Крылошам хардагия. Боз мо чикор мекунем бачо? Ҳамихе мегирем, сторис мекунем. Мошина мепартем дар телеграм канал. Насиб боша як бор дори мо омада мехара. Дар охири видео шумо мефаҳмед ки чанд сум пул мо кор кардем ай се мошин. Kia Optima Moskva, Renault Logan и Kia Rio. Kia Rio ра дина рӯз мо эвакуатор заказ накардем, эвакуатора занг задем. Эвакуатор меяд ки 4000 слишком пули калонай барои мора. Мо бояд максимум эконом кунем, пули бисёр кор кунем. Kia Rio ра макс соати 10 блак, 8 блак бегаи буксир када овардак бачо. Фақат мегӯям ки дар ин кор бояд шумо максимум эконом кунем. Мешава ҳозир эвакуатор заказ кунем, дар иншам ну чиқа пули бисёр сарф кунӣ, баъд охир да пули кам кор мекунӣ. Цели мо чия? А 1 миллион бояд мо то соли нава 10 миллион рубле кор кунем. Бачази гапа бисёр намекунем, ҳозир мошинаро мо мефурӯшем. Дар охири видео ҳисоб мекунем ки дар ин серия чанд сум пул мо кор кардем. Переключаться накунед, то охир тамошо кунем ки дар охираш ҳама интересниша мефаҳмед ки дар фикрам таи 1 миллион рубле мо кор мекунем дар як серия. Шумо представ мекунед 1 миллион рубле. Бачаҳо азиз, дар ҳаматон раҳмати калон ки видеомро то охир тамошо кардед. Ҳозир мо ҳисоб мекунем ки итог чанд сум пул мо кор кардем. Мо дар сервиси навем, и сервиси кӯнаи мо ҷо надорем сёмка карданда, барои дар берун истода сёмка мекунем. Оли офис наёфтем. Бачаҳо нигоҳ кунед. Итог Kia Optima ки Москва овардем. Ҳозир мо наметавонем пули билет, рафта омадан, обед, бензин ҳамаша ҳисоб кунем гостиницара. Чиста фоидаша мегӯям. Чиста фоидаи мо 450 000. Чиста фоида 450 000. Мошина фурӯхтак автосалон, мошини мо минус дошт большой пробег и мошин буд бадай такси. Мошина фурӯхт автосалон, чиста фоидаи мо 450 000. Дигин мошини мо Renault Logan. Мошина мо харидем қатъи запчастош да 350 000. Мошина фурӯхтем да 530 000. Мошина хидмо соз мекунем да сервиси хидмо. Одаме ки мошина ай мо харидак арзонтар карда соз мекунем. Вай бародар мешава. Чиста фоидаи мо ай Renault 180 000 рубле бачо.
Kia Rio-ро мо қимат фурӯхтем барое ки састани мошин зура, мошин дар такси нагашта, соҳибша диде ки чӣ хел навистагия, мошина зур хушрӯ нигоҳ кардагия бачо. Айсе мошин тичени якним моҳ мо ин видеоро снимат кардем, якним моҳ бачо, аёто наброри 2 рӯз не, 3 рӯз не, 10 рӯз не, якним моҳ снимат кардагием. Чиста фоидаи мо 760,000 дар якним моҳ пашти мо кор кардем. Общий буҷети мо дар мудда айбишат кардагием ки 1 миллион 10 миллион кор мекунем, 1 миллиону 680,000 рублей мо кор кардагием бачо. Чӣ гуфтанем дар охири видео? Дар ҳаматон раҳмати калон ки моро тамошо мекунед, поддержка мекунед бачо азиз. Дар бидагитон раҳмат. Аётон набуред подписка, комментария, лайк. Насиб боша бадои як ҳафта ягон видеои зури дигара дар шумо мепартоем. Мо насиб боша 10 миллион то соли нава кор мекунем. Дар ҳаматон хайр, худтона эҳтиёт кунед. Дар паноҳи худо бошед.